Manastir Suvodol se nalazi na krajnjem jugoistočnom delu opštine Zaječar u ataru sela Selačka. Manastir je sagrađen na zaravni usečenoj u planini Manastirska glama i posvećen je rođenju Presvete Bogorodice. Ubraja se u najstarije zadužbine u Srbiji i vezuje za ime kneza Lazara, prema svedočenju episkopa Malentija koji navodi ovaj podatak kao staro predanje. Vreme postanka crkve nije poznato jer je stara manastirska arhiva spaljena u toku srpsko-turskih ratova vođenih od 1876. do 1878. godine, a i kasnije za vreme srpsko-bugarskog rata. Prve podatke o manastiru nalazimo kod Feliks Kanica, koji je ovde boravio 1860. godine i ostavio pisano svedočanstvo o bestijalnom uništavanju manastira i fresaka u njemu od strane Turaka posle jedne bitke sa Srbima. Crkva koja je posle toga obnovljena podsjeća na žiču jer se i ovde na uski narteks naslanjaju dve kupole, a glavni prostor bez kupola završava se sa 3 apside u obliku lista deteline i osvetljen je malim brojem prozora. Prema opisu geografa Josifa Pančića, koji je 1863. posetio manastir, cela unutrašnjost crkve živopisana je freskama iz života Isusa Hrista i svetitelja. Osnova stare crkve bila je u obliku krsta, sa strane se nalazila mala crkvica Paperta. Kada je 1865. godine crkva napukla u oltaru, srušena je, a na njenim temeljima sagrađena je nova, čija je gradnja završena 1869. godine za vreme vladavine kneza Milana Obrenovića, o čemu svedoči i natpis na sadašnjoj crkvi. Sadašnja crkva je jednokupolna građevina pravougalne osnove i predstavlja skladnu i po dimenzijama reprezentativnu arhitektonsku celinu. Unutrašnjost crkve ukrašavaju freske novijeg datuma. Na ikonostasu, čiji je okvir izveden u stilu neoklasicizma, veći broj ikona potiče iz druge polovine 19. veka. Ikone predstavljaju vredna likovna ostvarenja školovanih umetnika. Među njima su posebno vredne ikone Milisava Markovića iz Knjaževca, jednog od najplodnijih ikonopisaca Timočke krajine, rađene 1892. godine. Prema narodnom verovanju, prilikom izgradnje crkve, episkop Evgenije stavio je u oltar delić moštiju svetog velikomučenika Pantelejmona, najpoznatijeg iscelitelja. To je i razlog dolaska bolesnika iz svih krajeva Srbije u ovaj manastir. Danas je Suvodol ženski manastir.